với ni mẹ ni sari thọ lệ ni ni à tuần trước mà hiền ni min mẹ ni rục Zo sometimes chanchin bua article huang Dr. Sira Rampana Ranjia tu tenge social activist ti chungchang kha kan thlir ho don ani thiar zui ngal mai la athange tunga social activist Dr. Sira Rampana akam keona kan zo ramjin te a hian social media platform pani khata tu eman han lar dewa van tlang tana thok tu social activist or activism ang simin title kan pechop mai thina mo ti mai turin ha hi pin kan seya an for lara an mani la hian tak tak emo anin tia anin ngai sang chop ta hloi thin ni te po in angai thei te sopa thufing toya chau ak ar on chang ton te po kha kan ang zota mani phu lo choi moina ni na vuwa te hi kan lom tlang phian ani mel kum ni khat kalta atang khan social activist an pung ta hloi amati tur ani chu wangin he ni na hlutak le din mun som tak hi enge ani i han bel chiang te reng ang miang social activist omzia Oxford Dictionary na seidan chuan social activist hi politics emo khotlang nun emo inthak dang lamna thlen tura thok tu abik takin thil tumbik nei pol member anga thok tu activist ani ti ani social activism emo social activist ti hian angai poimo ber tur chu khotlang nun ania social activist pakhat hian thil tam tak child labor universal right to education le child abuse le adangte angai poimo le zual turani thilam dan anga nol emo pom emo dulo na inspiring social speaker thatak ni te hi social activist ani tel tat turani thil harsa zong laka chel taka tura malatu ani angai bok soifian atanga te hian tunlai social activist tam tak te hian he ni na hian phuem nge aming mai na he title hi an nei ve sake mai jok em ni nge ni kan phua ni chop mai jok em ni ngai tu achian ngai tak thil ani social activist ni tura poimo te he ni na nei tur hian bachelor degree tal nei atha a sociology social science mo sum don na na inzom subject engamo hi athaber mai thei mase activism na tamjok ang bokin ton riat experience hi apoimo jok tlang pui human rights nena inzom degree ba ka human rights activist lopiang tharti tan chuan hands-on experience hi apoimo le volunteer le internship mangin he huang a hian lu thei ania class dik tak lak emo le khabu dik tak chiar emo ang bokin qualification hi apoimo le ani khotlang in thak dangalam na hlotling takasiam tur chuan activist le social movement te hian chanvo sang pali an tho angaya chung ta chu khwale tui citizen helna rebel change agent le siam thale tu reformer te anni role tin hian thiltum style thiam na le mamo sang ania a hlotling amo a hlotling lo emo po ni ani thei ma se torna nen chel takabe angaya ni tu tanga social activist India ram mi pui tluk le ding on som pali chuang omna hian social activist som paruklek an ommek mi pui tamdan ngai tu chuan an tam lo hle chung ta chu Kiran Bedi civil right activist Meda Patkar social activist Dr. B.R. Ambedkar anthropologist Lakshmi Agarwal YouTuber Baba Amte social activist Elabat Sunitha Krishnan social activist Vinoba Bev social activist
Aruna Roy, social activist. Irom Sharmila, political activist. Kailash Satyarthi, social activist. Mahatma Gandhi, freedom fighter. Vikap Singh, Anna Hazare, social activist. Isaac Ghosh, social activist. Ban Singh, social activist. Heng kan mi chuan vor te hi tlem hle ma se India ram le mi pui van tlang tan an thorim zia le anin pek zo zia ngai to in an ni na din hun hi an phul hi hle ani an van fakam te lu em Gandhi ji le Ambedkar India ram pum le ko vel huap po alang pha kan social activist chuanom takte kan mer riat ta adikin Baba Saheb Bhimrao Ramji Ambedkar phei hi chu mithiam khotlang nun siam thatu le India rama khotlang in thauna ti bona na anun hlan tu ani India of equals adina churam chuan tun malama har sat na tok to titan hunrem chang tamjok asiam sakani Indian dan pui duang tu ani bok Ambedkar hi December mi ro sangka sakwa somnga parukhan Delia achen na ina amuthi line aboral ta ani tin Gandhi ji po hi kum sangka zaria somriat pariat atanga sangka zaria somko pakhat thlem England dan azira kum sangka zaria somko pathum khan South Africa a Indian farm pakhata na athoka chuta chuan India ram dikna chanvo hum hal tu thatak alo ni tani kum sangka zakwa parukhan tharum thona telwa douda na man ruwa satyagraha chu amang masabera tichuan Mohandas Karamchand Gandhi chu January ni samthum sangkha ko somli pariat khan kum somsari pariat mi ni in New Delhi ko puilai hall a in lian tak Birla House tuna Gandhi Smriti compound pistala ka lum anitani athatu hi Nathuram Vanayak Godse ania Hindu fanatic ani Gandhi hian Indian subcontinent a Muslim claim jok tenen in remna asiam du lo awanga ka plum nia ngai ani atlang komna social activist zongsong te thilti kan chui vek seng lo ma se anin pek na le thoro pui ji chu atakar hetu te kan ne kan zo rama social activist anga kan ngai tenen chuan thing kan social activist tarlan tak te thi anin thlau vet vet le mai kan social activist te hi chuan an nin an hai dewem mi ti sol pal changa MRP cyber crime lama FIR thelu deuh chau hi an na tho ani tan ne nge ni engemaw project na kal thalai bahla na tura kong dal tu ni sin sem tum ni om taka FIR thelu lama chan an la zokem ni social activist dik tak te hi chuan mi har sat na sut kian le chan pui ngai ta chan puya chom dol ngai ta chom dola khai chu hi an na ani nga ya kan zo rama social activist ve ang reng dawa ngai then khat te hi chuan mi har sat na siam sak lama ke penin rorel tu an ni ta emo anin timek ni in angai the chu wangin mi zo na thlak te hian mi pui ma khuanga ya thok tu tur social activist dik tak kan mango ta hle ni in alang thalai thang thar fel tak tak te u social activist dik tak ni thei turin tu na tang hian ron pen chuak te u zoram hi chantlak ala ome ti song khan ya hi voin akhan the Zojam Times article huanga ron da chu ania athada min ka ria hi karon ta chuak ve na chong ani aziak tu Dr. Sheila Rampana hi anambar kan chi lova maro chu social media lama te po post ani zel wangin poi ti lo tura kan ngai ani ngai thatu ten kan lok pui thuk ka bi si